Hej, dragi moji blizanci, hvala novim Twin Flame-ovima koji se priključuju. Pozdrav svima. Hvala na pitanjima, postaju sve složenija i dublja, što je i logično. Ovo je najdublja i najvisočija ljubavna priča ikada. Vaša priča, naša priča. A kada će se desiti ta reunija više? Idemo. Danas ću vam reći nešto što možda ne očekujete. Kada ćete naći svoju pravu ljubav? Kada će ta reunija? Pa kad postanete ljubav. Zar i Bog ne funkcioniše slično? Nekad ga ima, nekad ga nema. I Twin Flame je isto tako. Sve dok se ne očistite, katarza, to je prvi nivo gdje se oslobađate od strasti, grehovnih navika i vezanosti za materijalno. Znači put pokajanja i borbe sa sobom, a cilj je pročišćenje srca i uma, da bi se čovjek uopšte otvorio za ljubav. To je tek početak, prvi nivo. Drugi nivo, oboženje uma. Kada se srce pročisti, ulazi u stanje unutrašnjeg mira i prosvećenja. Počinješ da jasno doživljavaš prisustvo Boga i zadobijaš vrline. To je veoma bitno. Znači, potpuno odsecanje tamne strane. I onda treći nivo, zajednica sa Bogom, najviši nivo. Postaješ saučesnik božanske prirode, što ne znači da prestaješ da budeš čovjek, već si preobražen blagodaću Božjom. I šta se dešava? Onda si tu, prisutan. Tu je Bog, pa što ne bi bio i Twin Flame? A šta ako bih vam rekao da vaša sopstvena duša ponekad stopira uniju? Da bi sama proživjela što više nižih nivoa iskustva. Ali znajte jedno, ako to radite iz straha, ostajete ni tamo ni ovamo. Morate da se odlučite, da živite, bre ljudi, i tek tada se pokreće energija, da se energetski opismenite. Ljubav nije samo osjećaj, ona je stanje, ali i akcija. Dokaz ljubavi kroz vaše ponašanje, reči, prisustvo. Ovaj Twin Flame proces se dešava se u svakom sljedećem životu i svaki put ste bliže uniji, a sada nastupa vreme reunija. Zato ako sada prolazite kroz pakao, to je razlog zašto ćete uopšte stići u raj. Paradoks. Možda neće svako, ali vi hoćete. Sve dok ne stignete u svoj klet srca, muškarci, srce čuva vašu tajnu. I žene, ne povežete svoje srce sa intelektom, a to sve znači unija sa sobom. Nemojte da razmišljate o reuniji sa svojim Twin Flame-om, dok se ne spojite sa sobom prvo. Znači, glavni razlog zašto niste u uniji, niste spremni. Ne znate prvo kako da se ophodite prema sebi, a kamoli prema svom Twin Flame-u koji je najnežniji partner koga ste ikada imali. Najveća ljubav. Twin Flame je tvoj DNK. Misliš da ga želiš, ali kad se pojavi i proradi ogledalo, ajme mene, kroz šta sve moraš da prođeš, nastaje kuršlus, mrtvi uglovi iznenada iskaču. Znate već o čemu pričam. I ja sam, na primjer, želeo da se što pre očistim. Želeo sam te susrete, ali njoj je to bilo previše. I onda bežanija. Jedno je sigurno, sve dok postoji optuživanje, osuđivanje, zlopamćenje, ništa od unije neće biti. Zato rad na sebi, iskrenost prema sopstvenom srcu i ljubav koja je istinski aktivna, to je put ka reuniji. Za kolektivne seanse preporučujem svoj membership ovdje na YouTube-u.
Twin Flame Reunija, gdje ću da ogulim celu priču, dajem vam praktične savete koje nigde niste čuli, kako da postanete božanski muškarac i božanska žena. A ako vi hoćete da se ogulite i ispričate svoju priču nekome ko vas u potpunosti razume i lično vam odblokiram put do Unije, onda privatne seanse. Ljudi mi već pišu i sami pitaju, tako da je to krenulo, a to vam je najbrži put do slobode. Pišite mi na e-mail tihomirstojiljković@gmail.com i vidimo se ovdje u mom studiju ili online 1 na 1. I za kraj, najdublja i najvisočija ljubav opevana u mojoj pesmi koju je inspirisala moja muza, moja jedina, moj Twin Flame, koja se zove Druga strana. Ostavit ću link za one koje još uvijek nisu čuli. Pređi na drugu stranu. Vidimo se sutra.